ye visite yatu inunga injiao dans le cadre ya ukaya rirengo mfumo unu ya ukangari injiao harma ze chantier ikao za construction za he projet profit kao beaucoup plus inu projet kao ngai j'intéresse beaucoup plus harma formation professionnelle. Donc lewe inu vanu hunu mar jamari parisa hunu harma lycée inu lycée polytechnique ya ilio harma ensi hambu bal harma mji wa Shwani ye lycée inu lycée kao ngai ijoka urenga wana dans l'avenir harma filière rizinji kao ngajoka harma ye lycée inu. Donc lewe inu rikabjarone helize hazizendele yao wani projet inu harma za construction tsinda inu da shanga sina indini city sita za hazi ngabo inu ngabo mvuni ngabo faculté des sciences ngabo UT izone ngabo pati city ya pati ya université ngabo ye école technique ya wani harma shesi wa Shanzwani zelikoli hizo ngazilekezi wao zirenge surwa za nyumeni zitilwa ze materiel zao zikao ze materiel bahi ngazestimewa à hauteur ya 2 milliards 900 millions les matérialistes joka wulwa ne projet inu zitie. Donc ngamonawe dhamiri ilona ye mwa daula ya ukaya ya basa wewe msomo wa mhono hazi. Donc kaijaka budi ya ukaya ni je hunu wamichi ukanga mi harma shesi wa Shangazija ya bosi wandu fanyo hazi harma ino shakare denzwani ya bonga sarma ze amri za Dr. Zaidu gouverneur wa shesi wa Shanzwani ikanga Singazija ngasi harma ze amri za Ibrahim Mamze gouverneur wa shesi wa Shangazija. Donc kama lutamwangalia ya numa badili ya nyumeni ya ukaya ye union kwa na ujua wende harma isiwa watina ukawa associé e madhamana walu harma shesi wa ishu. Donc yode mana leo na dunga nane ema eli wa hele bavula hambu na dunga nane gouverneur wa he shesi wa Shangazija ne délégué wa homsomo ilibo ya kainuli koli iliyo harma shesi wa Shangazija rijeri dhuru sonti pia ukaya izo ya fanyao zo za hatupia en tant que nti izo sisi union fanyao izo gari familia yensi bali kangara jununda harma shesi wa Shangazija yabongari zifanyao harma shesi wa Shangazija yabo emrulo ahaku ya risaidie de gouverneur wa shesi wa Shangazija. Handani lishukurie mwanama waziri kwa mwanzi kama bwa mwangu wa heri wananyaba au wajewa wa ufanyizo yafanyao ukaya mfikiri ukaya rais wa daula hazaba kadozinji ukaya harmwezi siwa mawaziri wa dotanga yani ma gouverneur wedunga wetunda zazifanywa usikarjambara niki warifanye shana toni kwa ritunde rizitunde ya botskanza nishukurie waziri Bakari Mvulana haizo yafanya leo mwambie kama mimi wangu tijibiwa tungana na délégué wangu chatunde ma eliwa he hamungo banu wenge shariba banu ndio karijeri tunde namna zehazi zendele yao izo ndizo rajarao na rajarao hazi gefani wao garombo mko amali namna hamba zehazi zinuzi se haraka kambwa venze haukaya etwa maya ya ukanga tukobua ilikuwa lingechorenga wana waje wasome haziza mhono yonde ikawa wakati mwingi mwa daula ya Uzamba yonde faliki ya ndo kaleo komori soka banu sonzi bartoka harma enseignement général shabaki enseignement professionnel wanajo somwa enamna yofanya zihazi ushahidi dia hizo ngochoka kufanya banu azoka na morjezi yone ribuwe madrasa yinu wanawanjie ya mudomba Mungu kamgwa benze riwaswili engazija Mungu aibenza shade kumuri kamili bajuja banu tiangazi jao che shirika mtoka mwono rojine waja inuya he komoro sha iwa wangazija wenge yabo amferesho tena wanuma eliwa hambu inuti ya hambu inuti ya ngazija inuya he komoro sha yunde bati hanto leo yarbo mguje pedishensi imejokaya ijoka na khairi zije ngwani ke muhaidawla woni zaid maunu rishinde entiatu kambwa benze irohe harma stabu zamsomo rinjie harma rahe kambwa